Gaur hemen bildu gara, stop biometanoko plantaren aurka egiteko herri asko, Arronizetik, Radatik, Sesmatik, herrietan zehar mugimendua sortu zen bere momentuan, alde batetik atzetikan edo aurrez aurre proiektuaren inguruan ez zutelako informaziorik eman eta gure hitza atzera bota zutelako. Porque en Alemania son pequeñas cosas y aquí nos quieren hacer mucho más grandes, masificar, y entonces nos van a arruinar la vida de los pueblos pequeños. Dicen que no hay que hay que mantenerlos, pues así no se puede mantener un pueblo. Kaletan jendea honen inguruan asko hitz egiten ari da, honen ondorioen inguruan ari dira hitz egiten, osasunerako, gure lur eremurako, urerako, airerako oso txarra delako, eta baita ere herriaren nortasuna galtzen duelako. ¿Hay mucha preocupación en Arroni? Sí, muchísima. A más de la mitad del pueblo nos preocupa mucho. Y puede cambiar la vida de los pueblos totalmente. Porque ni hay materia, no hay materia prima para abastecer estas plantas porque no hay, y es la realidad, por mucho que lo quieran esconder, y no se puede hacer de esta forma. O sea, hasta por encima de los pueblos quieren pasar los políticos y eso no puede ser. No puede ser nunca y tiene que cambiar la vida política porque esto no puede ser. Arritzik gatoz, jende asko dago movida hontan, eta espero dugu makroproiektu hauek gelditzeko. Eta aupa herriak eta jarraituko dugu borrokan eta hemen gaude, prest. Porque pensamos que es una amenaza directa al modo de vida de Navarra, por los efectos que causa, como a la salud, al ambiente, a los olores irritantes que producen, al continuo transporte de camiones por los pueblos, llevando toneladas y toneladas de residuos diarios. Alde batetik lurrarekiko ondorio latzak ditu, akuiferentzako baita ere ondorio oso latzak ditu, ekonomiarekiko baita ere oso txarra da, batez ere herrikoentzat, zen biometano dagoen herri batean segurazki inor ez dela agertuko, saltzen digute energia berde bezala, baina azken finean ez da hain berdea, kontatzen duten bezain berdea. Guk eskatu genuen 2 urtetako moratoria, hala ere ingurugiroak bakarrik moratoria bat egin du, nahiko deskafeinatua, eta guk hemen eskatzen duguna, baita ere manifestazioen bitartez da 2 urteko moratoria gutxienez ematea. Moratoria hau bada proiektua bertan bera usteko behintzat 2 urteetan eta herriko jendeak baita ere iritzi bat izateko eta bere iritzea kaleratzeko. Eta proiektu hauek aurre egiteko edo atzera egiteko jendearen erantzuna entzutea. Herria, bakarrik, salba dezake herria.